Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanelo. Hoy nomuntu of course hoy tawula khiyula vele vele Ben Mayengani the president leyi nga ta hi khiyelinka na Dr. Sithole even then makumu mani hi ta hi khiyetela hi hungukulu le Pitori man le ka Gagashi. Yeah, so ka of course ra 10 July no hlamala mina no hlamala out of the blue the president Mayengani vele vele la nga fika yi tsala post yo karhi leyi nga ta hi khi hi pfula vele vele. So fika hi vona of course if yi tsala ku byela na mangovo hinkwenu na swi tiva Dr. Sithole swilo swi nga tiveka all over swidumeni swi sweswo byela mangovo ku ni lava nkavi yo basa mombo. Leswi of course nga fika tsariwa kwalaho so ya vele vele hinkwenu a swi tiva nkavi is related to a cow i homu laha ku nga homu ya xinuna hi vuxona na mhaka leyiwani then ku basa mombo vele vele ku vuliwa laha image leyi ni nga yi vekela kwala it's for demonstration purposes hi ku yes I understand homu ya xinuna but kwala ni ku kombisa for demonstration purposes ku ri homu ya leyi ya xinuna yi loko yi va yi kha yi base ka section yaleyo kwalaho leyi Ben Mayengani a vulaka koho kwalano and stuff like that but in overall I guess na loko ri homu yi va yi base miri hinkwawo ku nge vi ku ri swi ri incorrect mos vona mhaka leyiwa swi nge vi swi ri incorrect. So Ben Mayengani i ri i lava homu lava nkavi leyo basa ende loko khe hi hleketa na mhaka leya nkavi leyo basa i tshama endla risimu hi swona musi leswi wa Ben Mayengani. Cheers. Cheers. And stuff like that. Kamera tiva ri kona ka project vele vele leya Malambane and stuff like that. Yeah, so hey, kuna interpretations to tala ngopfu post leyi ni nga azuma ku Ben Mayengani nga kha zama ku byela Dr. Sithole ku i fika humesa nkavi leyo basa hi kona a nga n'wi rivalelaku like ku a n'wi twela maybe ka timhaka ta beef I guess so kwani like homu general ya tirhisiwa as an offering yi dlayiwa like as an offering and stuff like that na mhaka leyi mara ni hlekise hi post yin'wana yi nga fika yi tsali Dr. Sithole like it's a comment leyi nga fika yi tsale ku loko mi yi kumini homu mi ni byela hi maseve yi ta yevula hi mina. Ku Dr. Sithole yi le ku enjoyini so ku ri loko hi analyze mhaka i nga zi twi na ku beef yi nge vi kona so he's enjoying phela khale yi ri ku enjoyini Dr. Sithole mhaka leyi a yi zi swi twa swi ri xichomu ni Ben Mayengani yo za hleka swi vona ku a yi ri ku swi vona yena ku ya ti le ku vuyeni this year. So a ridzi swi ta kha swi vonaka kumbexana yi ta humesa homu leya swi kota ku hela I guess so. Yeah, even then vele vese hi kha hi suka mani ya le Pitori man re hi siku suka mani hi siku kusuka ku na hungukulu le Pitori leyi mani timhaka ta fridge mani timhaka ta fridge le Pitori leyi so hi pfuleni live hi vona ku a ku ndleka yini kahle kahle laha Master T. A wu ni ti a ni zangi ku ni te a hi swi swa mina okay Hayi lexi va xi loya Gagashi i ncini mara leswi nga ku ndlekeni mara i loyi hi mani Gagashi mara a hi swi swa ku eka rhaba mabila loko mase yi ra yo hineni a vo n'wamakwata van'wana mani phinda ro hetelela ne Kitse ba technology. Hayi ku xava munhu wa wrong. Ka xixowi xa muxilo winiwa, hi lo wina. Ivi ku kutela xo wina, ha? Nga na wena swi tivi yi.
Kona we have to agree na fridge. So yi kume njhani fridge yaleyo Gagashi manjeni? Mo me blame va ka Sunbet mina. No fika na meni pamchilo liya mina ya matimba maitiwa musimchilo liya mina. No ngana ku ino. Aba ai teka muthabile na famba. Muningeni fridge yamuka. For those who are watching now, you will munwin. You can understand you will munwin. Kuri gongo to ashtu so I fike munwin man. Ago uyuna. Loko ntwana boreka no tanta gongo za kona. Eta kuna zambala kumbe khavichi, I don't care. Walanzi wa gongo nzi. Akuna nkara. So leswo guys, Gagashi congratulate. Eka fridge ya yena yini brand swo it's LG. Yale anga yi xava. Mana mhaka leyi hambi yi ndla mali munhu yi tikomba yi durha man. Ya mixako yaleyo gongondiwa. Yi tikomba yi koka yi koka rough estimation hi nga vula ku maybe from around swi ta yi karhatanyana hi ngo from minimum ya 20,000 ku ya henhla because I like swi hlupha ngopfu na dimensions ma yona mhaka leyi yin'wana swona leyi yi costa 42 yin'wana yi le ka vo ma 32 unfortunately ni nge swi koti ku va ni swi tiva like the dimension to be exact mara loko yi cheka ya koka mara ta fanetela hinkwako na leyi ya tikomba ku yi yelana na leyi ya Gagashi wa swi pfula swilo swa le UK ni vona ti ri karhi ti yelana na liyani. They look similar. I go like that rough estimation or Marcel testing. I hear maybe from macro. Maybe 42. Kwala 30 to 14. Like he check. Sto komba style no problem. And vaka mo the design the fridge vaka ti elana like shatu pa yeno go ingar so an exit na yon like the dimensions ngeko do va ke the one and stuff like that. But na liya elana liya Gagashi. To ta fan. Ti va ka ti fan. So leyi wa kai costa what's happening with my network? Network yi va yi hlupha nkarhi wun'wana leyi famba ma 43,000 ku zero gongo ndero swi nga heli hayi vona it's expensive. It's expensive. Hayi nga vula tani congratulations to you Gagashi a swi tikomba yi yelana leyi loko hi languta leyi ya Gagashi liya na ta yelana swinene. So hi leswo loko a mi nge zamisa banda kombela mi tlika subscribe. Leswi ku titimisa ka swona swi ngona xo xirhami lexi xi twe xirhami why xi nghena ndlwini xi lava endlwini loko xi nga twi xirhami swi ngona xo xirhami lexi a xi twe xirhami I'm sorry hikuva ku na xirhami xi nga ta nghena ndlwini xi ri xona xi baka xi ri xirhami xi twa xirhami xi lava endlwini.